Dober dan. Danes pripravljam pa eno lahko sladico. Zelo priljubljena je med starejšimi in sicer pripravila bom pečene banane v listnatem testu z vaniljevim sladoledom. In sicer rabim masleno testo ali listnato testo, ki ga razvaljam. Takole, precej na tanko. In sedaj režem takele trakove. Sedaj bom zavila tukaj noter banane. Malo grem s testom preko. Takole. Mažem z jajcem. Takole, evo. Takole. Dam jih v pomaščen pekač oziroma na pomaščen pekač. Jih premažem s stepenim jajcem. Pečem jih na 200 stopinjah približno 10 do 15 minut, odvisno od debeline banan. Tako, banane so pečene, sedaj jih bom servirala. Dodam sladoled. Stopljeno čokolado in dodam nekaj soka pomaranče zaradi okusa. In pa malo posladkam. To je to. Želim vam obilo užitkov ob tako dobri in kalorični sladici.